ආයුබෝවන් අපි කියන්නේ මොනවද? හැමෝටම යහපතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ හැටන් වල ඉඳලා ආවේ ටීචර් ඒ වගේම මේ මහත්තයාගේ නෝනා අත්වල අසනීප වලට ආවේ. උරහිසේ ඉඳලා අත්වල හිරින් නිදා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒත් එක්කම කකුලේ පොඩි අමාරුවක් කිව්වා. අපි දවස් දෙකකින් අපිට පුළුවන් උපරිම දේ කළා. මොකද මෙහි ඇවිල්ලා නැවතිලා තැනක ඉඳලා දරුවොත් අරගෙන ඇවිල්ලා ලොකු අපි භාෂාවෙන් කියනවා නම් කට්ටක් කහගෙන මේ වැඩේ කොහොම හරි කරගන්න කියලා මා කෙරෙහි සහ මගේ නෝනාගේ තියෙන යම් විශ්වාසයකට යම් කියන්නේ උපරිම විශ්වාසයකින් ආවා. ඒ විශ්වාසය අපි කොයිතරම් දුරට රැක්කද කියලා එයාලගෙන් අහලා බලමු. තාම ගෙටින්. මෙතන ඉඳලා ආවා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් මේ එදට ගොඩක් තිබුණා ඇයට මේ වෙදින්දත් බෑ. කටේ අතේ ඉරිවැටලා කොහොමද අපි මාත්‍යා අපිට අදලා දුන්නා. මාත්‍යා බේත් වලට වඩා ආදරෙන් අපිට මේ සැලකුවා. ඒ ආදරෙම අපි ගොඩක් සරිපවුණා. ඒ ඉඳ මාත්‍යට අපි බොහොම ස්තුති කරනවා. නෝනට මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙදකම ගැන? එක එක අය එක එක දේවල් කියනවා. තෙල් ගන්න හොඳ නැහැ කියනවා. තෙල් වලට එක එක අය කියනවා. බය නැතුව අපේ රටේ වෙදකම් මේක සිංහල වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් වුණත් කවුරු ඉගෙන ගත්තත් අපේ රටේ දේ අපේම දේවල් වල සාකසාර වලින් අරගෙන අද අපි සුවය ලබන්නේ එකකින්. ඒ නිසා අපේ පොළොවට ණයයි. පොළොවට ගරු කරන්න ඕන. ඒ වගේ වචනයක්වත් කියන්න හොඳ නැහැ. ඔබතුමියට මොනවද දැනෙන්නේ ඒ ගැන? ඔව් මම මෙතනට එන්නේ ඉස්සර ගොඩක් යාඥා කරලා තමයි ආවේ. මම ආගම කෙනෙකුට මට මේ ડોක්ටර් පෙවුණා. මට මගේ විශ්වාසයෙන් මට ගොඩක් අය මේ ඔයා කොහොමද යන්නේ ආව දන්නේ නැහැ නේ කියලා. නමුත් මම ඒ විශ්වාසයෙන්ම දෙවියෝ මට පෙන්නුවා වගේ හොයාගෙන ආවා. මගේ මාත්‍යවත් දන්නේ මම මේක ડોක්ටර් මම හොයාගත්ත විදිය. එයාත් මට සපෝට් එක දීලා මෙතනට ගෙනාවයි වගේම ડોක්ටර්ගෙන් හරිම කරුණාවයි එක ගානක් කියලා නෙමෙයි හැම ලෙඩක්ම මට සනීප කරලා දුන්නා. මගේ ඇඟේ ගොඩාක් අසනීප තිබුණා. මෙතනට ආවම ඇත්තටම මට ඉතරත් සහනයක් ડોක්ටර් විතරක් නෙමෙයි ડોක්ටර්ගේ භාර්යාව අපිට හරිම කරුණාවයි. අපිට ගොඩාක් ඒව වලින්ම සන්තෝෂෙන් ඒ වේදනාව ලොකුම කොයි ගියක් දන්නේ නැහැ. දැන් මම ගොඩාක් සනීපෙන් යන්නේ. මගේ ඇඟේ තියෙන හැම දෙයක්ම සතුටින් මට ඔක්කොම සනීප කරලා දුන්නා. පුදුම සනීපයක් මට දැනෙන්නේ. මම ගොඩාක් බරින් ආවේ. කකුල් අතපය බරින් ආවේ. දැන් මම සැහැල්ලුවෙන් යනවා. ස්තුති. මම කියන්නේ දැන් හැටන් වලට යනවා, තෙලුත් අරන් යනවා. මොන හරි දෙයක් වුණොත් තෙල් තියෙනවා ළඟ, ડોක්ටර් ඉන්නවා. මම ආසයි ටැමිල් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් මහත්තයාගේ ජනතාවට. අපි සිංහලය, දෙමළය, මුස්ලිම් යනු අපිම මේ හැම එක්වීමෙනි සිරිලක්ක සුරපුරක් වන්නේ කියලා අපි පුංචි කාලේ පොත්වල ලියලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ එකමුතු මං හරි කැමති ඔයා ටැමිල් වෙලා ඔයා දෙවියන් ගාවට කෝවිල් යන ගමන් නෝනා චර්ච් යනවා සිංහල වෙලා. ඉතින් ඒ සංස්කෘතිය මික්ස් වෙලා දරුවන්ට ගෙනියනවා අලුත් දෙයක්. අපි එක විදියටම කරගෙන ඉන්න එක අපේ හදවතේ දෙවියන් වැඩ ඉන්න ගමන් අපි දරුවන්ට ලෝකය පෙන්නනවා. ඉතින් හොඳ තාත්තා කෙනෙක් විදියට වට මොනවද ටැමිල් වලින් මේ බේත් ගැන කියන්න පුළුවන්? ටැමිල් වලින් කියන්න. வணக்கம். நான் ரிட்டர்ன்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். என் மனைவிக்கு கொஞ்சம் இப்படி கால் சூற பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. மிச்ச நாள் இருந்துட்டு அவன் என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை. ஆனால் இப்போ வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் அவனை ஆன்லைன் மூலியமாக நாங்கள் தேடி உப்புல் மாட்டேன் டாக்டர் உப்புல் அலிஸ் மாத்தியா ஆன்லைன் மூலியமாக நாங்கள் கண்டு இங்கே வந்து விதக்கம் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ ரொம்ப 3 நாள் நாங்கள் வைத்தியம் செஞ்சோம். அதனால ரொம்ப பெரிய ஒரு உதவியாக எங்களுக்கு செஞ்சுருக்காரு. அவர் இந்த வைத்தியம் மூலம் எங்களுக்கு இப்போ குணமாகிட்டு எல்லாம் நல்லபடி ஆயிடுச்சு. இதனால அவர்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் தெரியாதவங்களுக்கு இவரை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொண்டு வெட்டவாங்க. அவரை போல் அவரோட மனைவியும் ரொம்ப உதவி செஞ்சாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக பார்த்து கொண்டாங்க. எங்களை அவங்களோட விதக்காம வந்து நல்லபடியாக எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து எங்களை நல்லா சுகப்படுத்திட்டாங்க. அதுக்காக நான் அவங்களை நன்றி தெரிவிக்கிறேன். விதக்கமையை விட அவங்க வந்து எங்களை ரொம்ப அன்பாக பார்த்து எங்களை இது பண்ணாங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எங்களுக்கு
இது மாதிரி தெரியாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் அங்கங்கே போயிட்டு வைத்தியம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு செய்யாமல் வேறு மாதிரி ஆளுகளை கண்டு நீங்கள் வந்து தேடி பிடிச்சி நல்ல ஆன்லைன்லேயும் நல்ல விஷயங்களை தேடி பிடிச்சி நீங்கள் வந்து இது செய்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். தேவையில்லாதவங்ககிட்ட போகிறது நல்ல விஷயம் உள்ளவங்ககிட்ட வந்து உதவிகளை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. වනක්කම් හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි තෙරුවන් සරණයි දෙවි රැකවරණයි ජේසු පීඨයි අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ පීඨයි මම නැවත නැවතත් කියන්නේ ගණපති දෙවියන්ගේ ශිව දෙවියන්ගේ සහ මේ ලෝකේ ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවි දේවතාවුන්ගේ පීඨ ආරක්ෂාව ලැබේවා.